Novi Sad je jedan od najljepših gradova u Srbiji. Samo se sjetim da je u blizini Fruška gora, da možete izaći na planinu, osjećati se sa jednim finim vazduhom. Pored njega tu je reka Dunav, koja je impozantna, koja mu daje nešto i ono što je još bitno, ima i nekoliko znamenitosti kao što je Novosadska tvrđava, Petrovaradinska tvrđava koja je u Petrovaradinu gdje se održava egzit, kada se ceo svijet skupi na jednom malom prostoru zapravo u Petrovaradinu. Fino je to vidjeti gdje ljudi spavaju, kako dišu, kako žive i šta očekuju od toga. Ono što malo nedostaje Novom Sadu, posebno ovdje Petrovaradinu, to je da ovi pločnici kuda ljudi šetaju, da su dosta neravni, istrošeni, tako da imate, vidite, i pošto sam ja kao sudski vještak, povreda ima i tu bi trebalo malo uložiti. Ali, nažalost, Novi Petrovaradin je kao opština koja egzistira, ali je pri Novom Sadu tako da se manje sredstava odvaja u njega.